Kejanja Students Union Southern Border Zone hapok kejingelam u Presiden Jangka u Ajoy Mission Lingdo henne kesengi ulai thu bakathan batau bat borghat kalasha e benbha khamtam hakapuli puthi. Uloong baka Sorkar kam jupet yaki Paidbah haki bynta Khappud kumta tipshu kumnu kibriu kinlong hagi than Khappud na kejingduna kijaka puli puthi bat ke surok ru ke basniu. Hakajuk kapor uloong bakathan kalapeni shipun ki saheb kum ki doktor ki engineer tangba empat dan kawairu ke secondary school haki artli ki education cluster ke batau cluster bat ke borghat cluster wat haba katkum ka an haman kawai ke cluster de bandan kawai ke secondary school. Liang iga JSU Southern Border Zone itu di Paidbah. Rồi vì có một sao đi là liang ga cái thành Southern Border Zone. Vì man được vì này cái thành đang sát đến hả? Tham tam hay liang education. Sao thôi vì có development này đang có các one education. Hạt nông yang ini là hạt thành yang ini. Development ni juga. Jadi dia dah Igam detik pi berkain batau atau berkain Southern Border Zone atau berkain untuk pemimpin ha di officer, di doktor, di engineer yang detik pi. Kedua macam ada mana lek berkain wah boleh lihat di Shillong. Kemudian tidak ada kat ni permuyo itu lebih ke secondary school hapok Shillong yang ni hapok berkain yang ni. Kemudian tidak ini dia yang ni wah kuat pun siapa yo education minister wah ada ni perempuan secondary school ni. Wai hatanyong MR ligi education cluster. To kita batau cluster waga borghat cluster. Kita daw kat kum ka an to to uyo gwi cluster gwi ga secondary school. Tang wa hadu ne from yo tang gwi secondary school. The government wo igi the secondary school as soon as possible. Saya bila tip kita hatanyong to hatanyong wadang hidup ini hatanyong wadang sa den ha. Nanti daw mahal education berkan yang ini. Ada di mana? Neliang yang ini ke Southern Border Zone. Department kali ke MOU. Jaga office yang BSC. Kemudian department kita mula inspection ni kita tahu cetai. Waktu sikit, lucen waktu sikit. Ada hoki. Kemudian kita hok yo juga secondary school. Eba population yang itu datang wa 7,000 plus. Jadi LP school mula dunia, eba sau thu di MG yang balang, mula MG yang Shillong, MG yang family MG yang, kemudian dalam mula di dunia di school MG LP school. Tiga UP school MG artli doni, berkat cluster wah betau cluster. Nanti dalam wah upgrade ki cegah secondary school. Betul teman totally government man lo UP school. Shillong English na. Shillong tai to Shillong Registrang, Shillong Umsetai, Shillong Punarba, Shillong Umencha, Shillong Lekadong, Shillong Dama, Shillong Berkat, Shillong Kuator, Shillong Hinggaria, Shillong Ribun ma Shillong. Dan nanti dah tu dan hok yo. Warga ni Shillong yak malang dan hak bercukup betau cluster, sucen hak bercukup betau cluster. Warga ni umchong dan hak bercukup betau cluster.